Si borjana ra tumpan inu nata ya dovai kecho longle si kachelang longle panjone si apran kedam popang ke neli ladak borjana ha war arat tumpan ke neli pachethan longle that jeep mostly first priority lapen ke major a step ni rasi anji dure tipik lasilakan neli first lang lapengala and health akopran labang kanila tumpan pipiwek gi pusi major step ni dila am politike maintain ni phan kai masita nili jong pensita haidalo pongte hoitu nili MSc to ta haimane te bonsala education a process a system the semet dak borjan also matum kachali kisung ki duk pani doma we ma nili me thang mas nili monitor di Kadom nilimen Deboram Kathar lapen 365 News India labangso kelang arat bada kar bienglong arat phan nilhen men kadom pajiglo kadom pini nilitum kaching ki chethana long nitum chopapon pen ngachi tongdun aluhido borjana hawar aning kachi theklong abangphu amparta borjan abangphu wek non aphong kar bienglong autonomous council labangso bangphu kangwai kilik along congress ai labangso party pen kachipati dunji abangphu nitum long nangche tong dundo alang limen Surendra Senar alang lin nitum long nangche tong dundo asi pini labangso chingki che thana long alang li hin penle chingki che than rona jasemet alang li borjana hawar aphan borjana hawar arat ajoini kopia posi pini labangso kilig long karjab dunma lapen alang li haidun det aphi borjana arat aphan kopi koson claim pijima labangso pothai tum chingki che than polona asi apran si niletum 365 News India labang sohin penang lipan kadom pajeriklo kadom pini ilitum chingki che than ponlona nangli labang so council election along kopi akama thapensi nangli labang so karjabdun ma lapen borjana hawarat phan nangli hin pen kopi claim pijima tasemet ilitum akar bietum boreng pen chenglok ason chutiki lapen kachari anathu kadure do nasal hai kadu ko bi alam thepen nangli klardak pen nitum 365 News India laso kelang arara phan mate karbenglong arara phan apart nangli borjana hawar arara phan kopi amisas ping tung nasa aprang si nangli phanakar jugai lalo nangli labangso akilik bangphu kangwai along kopi akemang pensi nangli kidun kadom borjan kadu ko bi kaching hon korteng jir lapen ke voters citizen tomphan Jasemet lapano nili 2006 when politically nili actively nili involved in lo jasemet ke nitum non nili tuma song congress a party long chini doiglo la kadukobi election a process along election nirbachan populo ba khaiban lambang ke labangso akam ajam long nili un anke chirap chetu dunlo lapen ke rong rup kadukobi atokan wan sita nili dampen thegam long lo apen ke karbiang long inkoda trop is west pen nong e dukolo la an pen pangrum pelo podong te nili ke chardam ke te chipu ta chin suduk mate chipu ayang naklo he je da borjan halo mane ka develop na thu kapa phin nai bang ke la ka atok anno nili chini adola bang la 2006 pen non an 16 years la an ke nili congress tong chadam si la appointed a camping punot ba politic organization a kam punot la kenili jorito lo la tomnong sinili dolo aposini chinilo da ka thegam nong lo pan lo asemet non piniani munit ke kupilama tomon lang la pen an ba ga nang sot dei tomon avelote eli tumke rengonelo tomon do se chok che lang ave pulote eli tum rengonelo lang do chot puta kecho an ave te rengonelo de la sirablo la penili ke themlo mo la penlo je kijuna lang borjana long la the worst condition kijuna lang piniania ta nangli tamtame arong seta along pelong ka hula lang black pumyong gachi hu hidi long ko bune khut pabong pawang lang tulang lai si kijun Aposit labo so condition bangke lake emethanga saistho mate apran phanta number 1 heno ladak ason do piglo ladak
connection bangke lang along bangke lasi lak borjan ara tum aphan first priority bangke nili lang arong tinta lang dunong le dat pu bangke chethan theda nang ji lake nili mek hin ni penge thegam long si lake nili mek si yang proof ando la bangke banga power do tum do sida bang ko son son ne lang pon pe da lake ning du lam lo lake borja ra phan ning du lam lo lake kenang sot apen akoi sibang lo pan lo je chutiki amona thu sai chutiki amona thu ili tum borjan longke longle do pikla la pen aputhak ta ko la masol longle ta me pik ajat or bole tum chutiki sita me sita go piloma borjan rat aprang penta suppress borjan rat tum phanke ka force ka area aga prek homosti a leader sip pen kachari pona jone borjan rat phanke kaya masida bear tips ni thagam lo aposi la hano je agriculture department pen sarkar pen je worrying our side agriculture pen man the allied agriculture activities pen ta muni tumching thur thek walam awareness anta pie bang ave tasila ana long le tala pusi doralo tadaka production na bangke productivity abangala solong le bangke avedalo lahai kaddo go joni sinang li bangke penenga bangke ni sikhang ni si kiliglong ada bunang kokla kelang lo lasi aprang si non adun thu karju thuya lamangela lo nangli borjana hawar aradalong piniar nia nang lagi theklong teng pen labang so kilik ko an aphai pen nang li ke haji la boson ning ke thedu borjan adat ni tum kichini da malam la pahan lo je nilitum isi well organized political organization congress party arong tins da nilitum village congress committee do mohila awing ta do la song thaksi booth committee mane polling station long tin da nilitum isi pcc primary congress committee pu isi a booth committee ke sengdo la so booth committee atum hola maso arong ke doan isya board committee ta hodu rong pho rong throk la son tadu ba rong kya ta do kokti rong krihni ta do kokti non thu bang doji alang thu kamphram mom lo apen la so teng se ni tu me se traditional vote do la bangke madu amun sita tangka poisa le ban dup sida la ke ane thago ne lo la bangke do vek lo plus nili ko ana ning kan pe ne che paduk alam ka do ke ve rat tu mang thak lo non congress tum anta nit phanang chini labang so a sympathy nili sacrifice apenge nili service labang so rong robanta nili phanang chini lasi congress a vote plus general public general voter atumta nili phan inut borjan who a talk pen a leader congress songja punang chini pen nili phan dak methang adin methang hawar pen methang constituency mena constituency inut a candidate hisab nili phan support ni longlo pen nili phan support wekpo asilang li la bangso teng protein ang li ko an avut pen ke haji la boson ning che thedo avot bang ke la ke rat tum ta chini lo je bjp tum alang li tum bang ke ruling party alang tum bori pigi apen ke itum theklong lo bjp atum along ke kavi thangda velo tangka poisa pen chenglong a power ka du ka be ajat abesunre ta alang tum sido pello alang tum bor euji tebon sita mesen ongdung amarjin pen congress a candidate hoinili haji pusini ning the la pen ke borjan arat a voter korte injire nili paya phodu nili po phodu nili phu phodu nili ong phodu ka do be sita la son se nili phan isi ning ke thedo la pen la so teng se nili haipo la so phi nang li jong si borjan ahabar arat akang hon pe nang li kilik haidun da phi thidung borjan arat phan ke chengsi nang li ku piklem ping tung thedung puram te nili ningma thalam de la ningma thala nili ako isi ningma thala first priority bang ke nili mota pulo lang amang do po second bang ke okpran na thu
a sub minor ailments, I mean disease a keso a sub keso anta treatment ke long le ajoini a kapre keso dak dudun thupo pran kedam nang ni thek long pe lasi bordana ra tumphan inu nata ya dovai kichodong le se keserang long le panjoni se apran kedam po bangke nili radak bordana ha war ara tumphan ke nili pachethan long le that deep mostly first priority lapen ke major a step ni la si anji atheni de theklong lo atok anu kado besita la ok pran na thu bang bordana ada tom bang se ke chelang na thu treatment na thu bang kadu de thepik la sila ganili first lang la pengala and health ok pran la bang ganili lang tom phan ppv ki pusi major a step ni la anji masa pena dun thu nili karju kong tungi lalo ile tom karpi at anglong pulo tangte langano te atok anong se inglong hawarang se hala dagalong misen kachari adima be lapen texer tangka mahado tum sitame dag ile tum langa man dipu ki ile tum akipitel pasi pulo la dagan ke bangi phanta kasik sala pasanda du lasila e kachari o somarto phan kaduri ka videji kasik saka videji lapen hola atok anu ki along ki do kar bi tum hanta hola dak ame thang adim long do kok pen kachari long mane misen adim kachari adim ka chelong ye phanang li hen pen kopi puji mane la education anathu bang education nge ni le kar benglong kanglam ni pudam delo ni le borjan pensi ki thurdunji borjan pensi ki thurdun lo borjan phase kamplem je posi borjan au somaratum tasebat lokachale hin na thu ahok sung pikpa school mate junior college ka do beta ingpulo tema tebon sita hala bangso education system alang tum ke than kedam ka do kawi apen ke ko sonsi aka prek a institution pen compete du ninima dak pen dam pen hodak medun sen result dujima poda bang so education quality labang so ke maintain abang ni theklong le la se labang so quality ke maintain je phan kai masita nili jong pen sita haidalo pongte hoitu nili msc to ta haimene te bonsla education a process a system tasemet dak borjan also matum kachali kisung ki duk pani doma we ma nili me thang mas nili monitor ji athe nili chahan ko lo nili ho college kachali hobata nili la teaching align nili si a connection do lo cho than se nili graduate ta gen graduation ta gen la pena parta ko nili school ko pani kang pu la sona lam do nili school along ne a drawbacks parents to drawback student to drawback parents to makisung fee pen chenglok apa to ma ok pran pen chenglok ko an kisung se also mar phan lo pachali ma solam chini la so pu thak bang neli adom ko pluma in details ni la to phan ke mission our side ba so to bar ni than bek ji la pe inu nata je fee ki pilong le jo ni si school du nun dong le dalo po bang ke ni le pachethan long le la borjan ra ta phan bang ke education ke bang ke la bang ke apena ko jong se metric ke pass lo pulo tang te high school ke pass lo pulo tang te college alo bang ke ni le chelang nun bek ji la ke ni li ning ma se do lo athe la ana ning du glam chithan me lo je 1975 along ni li metric pass lo metric pass that ba phi nangli after 25 years, the second student who passed matriculation from my village, Kanya Biarong. Jo la ana gap do. Na ningkan ko ra pho la song thasere kan ni se example a living example na to na pilo kan ni rong Kanya Bia party line most kring banam cha. Kanya Bia ek number. La ke solang do ra ta ni tumarong ke chinia do. Tan 25 years gap do ko people lo. La ke ni tum kisung education na thu pachali thakte akisung parents tum apaya potum la so kai fortune e ajone silalo la se apaya potum ta la bang so a burden ko sonsi ke solpen osoma nutin ke thekjima la so potha ke ni chelang nun bekji adun thu ji ge lalo nali phan kachini kang tung du lam bang ke no hajon nali pulo je kachari na thu bang ke katiko ko de nei ile tum chardi lo pulo tang te akhorcha bang ke koson se damji ma nangli chini pamela laso phi labangso akhorcha poisa tangka laso ka khoros pen amuilo ka pawang ye phan ale pawang ye phan pulo tang te ile tum ke jaseme ile tum long ke la
private thetan company ke abedel lo laso long pulo tang tele tum bang ke lada council lo aparta Assam government long sile tum job bang ke cholang nang kok lo lasi laso job mokha ba jasemet la uwe kimi aristo e janga tum tame mesen kachari ta munit bang bom lo aphaina ong bom lo sitame boreng abang ke etum taking arveng si thegong lo lasi labang so ahok pet ke thek ser aristo e jang lo kachari ke thegwek abang phu bang phi to phan jate government along pen kachirap long ki doji mate mesen a job ki long ye phanang li hin pen kopi lo claim piji jasemet borjan hawar ara phan la banke da son seklem na kok po in general secular qualification pan bade nili ki mathadam nili ki chardam kachini dam align bangla pan lo metric pa that pan a phi polong te nili homestay a student tom han pinso punalo so puno vocational ITI puno nursing puno ba ko engineering purhiji ba medical purhiji te well and good nili completely la tom phan nili assistant pidunji borjana also mar tom phan lapen ke nili alang tom phan encourage di aning rungji je don't go for the general qualification or general degree na akam bihek tame but that should be ensured that one day you will be appointed in any particular department because of your technical experience and qualification na computer anathu punot ITI nathu ta sondo nang hadharon electrician tame sedang kame long po mati nang welding tame garage long tame nang garage nang chingpu sita dakta nang le self employment me thang masido po lasinili bangke the technical and vocational education a degree papurhi ke papas thaya phalsin nili jasemet nili MA ta ho MA ako PhD ta ho pene ta ho pupen mute woreng over side long nei pote nili la technical education technical degree ke palong ye phalsin nili borjan homestay so mar bhaga nili encourage ji aning rungji apani le rap dinji la bangai sure 100% nili la bangke la to manche rap dinji ile tum social media long thegam long lo lar ke dam tang ni thom pli aprang sitame ki ong dung BJP along ke kroy tum pulo borjana long ke BJP a candidate bangke local candidate se nai puselang ni tum penang social media long through la news channel hoi pe tame chapaklang rinti lo tanona bangke ajan ta surjorong pharsi la dak bang tike chapalong lo la sila so phuthak ako jo non hejong ile tum thek bonong lo surjorong phar during langli la camping hot mai dobam hot chak pon lo naga tum hasitame ladak longle pota tame pipon po pusi langli chak pon lo lasi la so puthak nang lihin ben kopi la pudam puke la ke tum kar benglong along le along ri along part kar benglong a hemate de lam si le rok lo la dak banga pahano je ile tum ma korte naga tum bolam kalilo border long ile tum along le along nangke do ahok he pe nangke do lane tum ahok he pu dat apisi alane tum BJP a sarkar tum holada ahemarit kado beta free lo la bangke hotu karbiang long solang lo ra tum seta aninga rong lo la pen ke churulo media pen na black song tum seta churulo la bangke si mesen step si rada tum nje non alangli BJP a candidate a ke hai surjo alangli hodak pota pithuji polam bangke lake isi kachi tonte si dukoglo alang tum ame thang ame na a sarkar si holadak kar bianglong along le alang tum ke chokche aron re panange do pupu that afisi aron na teng pen alang le tum phan ahemarit prisi dak pen ana tum phan pachetereglo ako non si pota pithu etji bulong tela bangke kar bianglong arasi insai polake atake ki pudamia alam belo setai silam ga hoklo je BJP dum kache chak bangke aja ta chak the ho sending pen che klunang man pi puta puji arni da na ha pi de puta anta puji lasi bang pulo mote la ke jumla baja farsti pusi rat tum ta pila ke chini lo ke lasi la so kache chak da malam bangke la ke ka do be rat ta puji dang po la ke si pachu bai pen be thang da we ko la son polong te a hok hak si
pota pitha je pote tum ke hem irit lasong e kachipi asosi mandat pola ke ibiri bithung abedat po Nasi nilitum news channel hoi pen nangli kijutsi borjana ha bara ra phan kupine ke than kang tung lapason ningi matha dolang ma nili borjana ha war ara tomphan kachuning ri lo mate kachipari kang tung alam ala phan lo je elitum imena ahem tun abiri abithung ke etum da ahemri podu ahemri po si elitum ahem tun ke buchipu etum ahem thur ke alang si ahem phulo lasi borjana ha war non ki thurbio somar tomphan nili jasemet ki pudai melam kala phan lo je jongsi alangli tum mate borjan homosti borjan angkang avotar atum according yeratum akaprek ang tanban kewang BJP candidate aphan pahe dadlo polonangte lake gupiluma alang tum amena ahmc kachipila kachijorlo lake alang tum do thai belo e phoi jongsi ladak nangkang ni lo polonangte alang tum dak Kopiloma dak amasi amek jang po dak amasa lang tum cerai tipo dak alang tum future bangke dak borjan homosti penke leadership ci paman pensi borjan ha war borjan homosti long je borjan ahok pet borjan aso ladak leader man pen rat kachari pu bangka alang tum future bangka avedalo athe nilila swarta bangke ko maximum 10 years. Ninkan kept along to the service period. After that, my making that thurvek nangi or the vek nangi like a non-young generation tumno. Young generation tum young si pini. Angtan pen kawang BJP a candidate upon pahad dalo ponda along to my future si dakamasi jutkopo. Labanga jutkopo labange. Apenakol pahanloje like a not a mere KAC election. Like a prestige issue to koklo. Ate imetang ehem irit metang homosti jongsi dak pinso awe pu chepaklang nundet pulutangte lake ketherak nai pirthe ke avelo dake rasinum kalbi tum pulo je alo ke rong you know dak tai but that is the fact lake ahok lam lo lason lo pulutangte kupiloma dak borjan rat bangke pinso wedalo lan BJP alida ke the tum experience konan ning kan pe ne chepadu ko tum ekdom dak arjam saranta la tomopan theglong lesi hu akaprek adim pen homosti pen la dak borjan rat along borjan homosti long kanine pes bangke lake isi man ujot karbialam ke ban ujot alam do koklo la se non hu bangke emethanga man ahon man a ijot la sokaroi kha a election punak non ke la pen ke ki boy Kiduk pen ke plang election punaglo. Lasi ke plang along ke dun bangke kupiloma lake dun dalo pulong te bahai dun dalo pulong te iman peng davelo apa imet na along le ibiri ibitung ehem tun mata lake je pawir lake. La hello signara sangho alang li borjan ahabar aphan kopi claim PG borjan ahabar arar aphan koson men sigerai komji borjana ha barara phan koson se kang thur ponji alangli ile tum malong tlarda kalam penang than punlo lasi alangli phan churu piglo lapen alangli ke claim kedam malong mesen me et pen ke claim thek je phan ongdung abot pen ke hai je phan ile tum news channel hoi pen system me hirjumi pidun lo lasi pini ile tum kaching ki je than ang denga bangke ile tum la pon pen sing ton pro ikpo lasi lang bom tha 365 News India. Kardom. Thank you so much.